Toni Arbolino, nije bio na podiju tamo od Mizana prošle godine kad je bio treći. Alonso Lopez je shvatio da se ne može hrvati za Tonijem Arbolinom, treće mjesto će biti dovoljno dobro, posebno nakon ne baš briljantnog ulaska u sezonu. Sad je 9. ukupno na poredku Lopez, vidio se ga kao jednog od onih koji se bore za naslov prvaka. Dixon bi ovdje mogao lako imati 2 pobjede u zastupce. Voze svoje najbolje vremena kruga, međutim to je još uvijek nekih 19 sekundi sporije od onog što vozi Jake Dixon. Dakle, nismo još ni blizu eventualne faze u kojoj bi oni sa slim gumama možda mogli biti brži od onih na kišnim. Sve je kraće i kraće utrka. I vidimo da ovdje recimo imamo dijelove staze gdje baš ima puno spreja i tu se slik gume i odmah i ohlade, dakle na ovim dijelovima staze, a moguće da je u međuvremenu sad u zadnjih minutu dvije počela ponovo padat kiša i da, onda jasno, to je bila pogrešna odluka, ali tako je to u motosportu nekad. Da vidimo, Joe Roberts je ovo. Da, 26. Nije općenito Joe Roberts dobro ušao u sezonu i mogu razumjeti